Iha video dene harus se fahe tips tolo ba maluk sir nebe mak iha Hanoi no hakarak atau kriya YouTube channel ida iha tinan 2021. Hai lorong dia kemalu sira hana naran Tito Gonçalves. Kari kita bawa sira phone di YouTube channel dane. Kita lua haremos video sira seluk nebe mak post liuba. Dalam rumah informasi balung nebe mak bele zuri tu bawa sira. Tamane kita lua subscribe atau la bele lakon informasi phone nebe mak upload dia channel dane. Dalam rumah ia mina anu tarde ona tambah tinan 2021 ona tarde ona tu create YouTube channel ida. Tambah ema barak maka iha sirin ini ya subscriber ihu ida baleteng ona I kompetisi mos barak. Tambah ne haula bele ona tu create YouTube channel ida iha tinan 2021. Ne masuk akal. YouTube rasi kamri kuaza tinan sanulu resi nen ona. No ema barak maka agora lakue hare ona televisão halai baho tu ya YouTube. Tamba iha YouTube pobele type date saida mako hakarak mo sumai hakarak hare saida completo. Ita bo cira rasi mos iha aplikação YouTube. Atun ne bele hare konten ne be make maselu post ya rai seluk serane namos iha itan rai larang hare noticia. No ita bo cira rasi mos iha hakarak no interesse atu kira YouTube channel rasi ida. Atun ne bele post ita bo cira ni aktividade lor-lorong. Mai be tambah mentalidade hal ita bawa cira sinti ladung komfortabel atau nune bele ria rasi kita bawa cirnya YouTube channel o upload rasi kita bawa cirnya video. Video dene harus lori tips tolo ode bele azude ta bawa cira responde ba pergunta bawa tolo ne be mak iha ita hotunya takuta kwen hira tu kria YouTube channel ida. Makanya sam kamera mentalidade nomos editing. Dalam rumah iha ita na hanoin dehang ay mau haula bele haula video hane sang mau sira haula bele haula video hane sang maseluk tambah haula iha kamera ne bemak fancy o kamera ne bemak ho kualidade bot tambah haula iha o sangat hola mabe hawi iha telefone atu nonton maseluk dos kali pois segundo ay mau haula iha mentalidade atu kuliah iha mabarak nya let ema hareho tu hau iha moe fali karike hau kuliah sala ema hamna sa hau la bele hanoin idane okay. Pois terceiro, haula hatene editing. Hanu sama kabele edit emoji serne ting ting hamnasa, haula tabele sa tau sound effect serne ba, halu hamnasa. I haula bele pinta hanu oing nurak, haula bele pinta iko ai tahan sera kotu koro incelo. Haula hatene insa hatu edit video. Haula tips primeiro makne, hahu upload dadau. Hahu cria dadau content. Cria dadau upload dadau atu nune maka ita bele aprende. Aprende husi cria. Setelah cria, italah aprende. Tamane memang bolo dian pratika. Ita bele haranya teori husi tutorial seros YouTube neba, mas ita tem que ser pratika. Hahu cria, no aprende. Tamane ruane halai hangutu. Cria, acompanha, aprende. Ola precisa kamera nebe mak fancy, kamera nebe mak qualidade bot, kamera nebe mak manesan Canon DSLR serne ou mirrorless. Ola precisa kamera serne hodi cria one video, cria one content ida. Usa smartphone ne bemak agora o iha da ba ida nemos bele cria ona video ne bemaka ho content di dia. Hada sang youtuber bobo cira rai liur na ba ema barak tebes mak ulu ka ho smartphone. Wa nyera sira iha o sangona mak sira fain update ba kamera ne bediak. Tambah ema hakara kare onya content, ema hakara kare onya aktividade, ema laos hakara katu hari onya kamera merek saida. Ita moris ne tengi fiarang. Moris ne tengi fiarang. La belia atrapalha masela katu kuliah oh bla 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 ona content la dia oh kuliah la hatene. La precisa. Koko atu cria botida. Ne bema ita se bela atu halo. Tengi fiarang. Fiarang ni importante. Se ita la fiarang pronto ita down. Ne makemadian moris ne fiarang. Fiarang la boin. Claro que ita halo botida ema sempre trata ita. Ema sempre kuliah ema sempre hatete la dia ema trata itane normal imi hatene hastasa kale hasne midar quase ema hotu hareret kaben suliona ema semak lakoi hanta has mas be iha ema ida rua mak lakoi atuhan ne olabele obriga tamane ita ema humano mos hanesan ita nunca mais perfeito ita cria botida sempre iha ema ida la gosta sempre iha ema ida contra idea sempre iha ema ida la aceita itania idea. Ne normal, mas bela was katak buat tidak ne bele impata ita ho di cria itanya aktividade ida. Ola precisa komputer ne be maka ho kapasitas bot. Ola precisa usa
MacBook Pro, ola precisa usa PC da kapasitas boto di bela editor de video. Tambah telefone agora é uma bola da smartphone, telefone matene. Boto tu ihalaran, ou iha na kamera, ou iha na aplikasi ba editing, tinggal rasik maka utiliza halo de dia kodi cria one atividade ida. Harisan hau dalam rumah hau edit usa telefone, tambah hau usa iPhone, hau dalam rumah hau usa iMovie. No, usa iMovie mak edit. Ema barak youtuber babot sira quase ema blubu kita ya liur na ba? Ema lahatene editing. Dalam rumah siha kamera mais sira ladung hatene kono ba editing, sira usa iMovie mak edit. iMovie ne aplikasi gratuita ida iha iPhone. Hanesang mo siha smartphone serselo hanesang Samsung serne, sira mo iha aplikasi nebe mak free. Ita tinggi buka aplikasi dan nebe maka free watermark. Atau ne label hakerek watermark na si dansa. Mengganggu. Sudah seuluk kau pernah edit usai aplikasi da Viva Video. Ne o edit tu tia o export tia Viva Video yang pas. Nessa mengganggu lah sekali. Mebe ya agora da tahu na aplikasi barak make mahalo kompeten na tu ne ya barak tebes mak lah ya watermark. So ita karak usa ni fitur-fitur yang lebih mak avançado na mak bele foi ni watermark. Mas sekarang kita tu edited video tau text ba. Nela lah ya watermark. Wait. Ita buat cira pernah hari ema live kalai. Ema live di Facebook, save dia upload langsung by YouTube. Nah, nemos konten ide. Jadi olah precisa tinggi ser matene close by editing mako vembele upload video dia by YouTube. Tambah buat cira neho tu lai razão atau empata onia mehi atau cria onia criatividade ida. Kodi bele compete iha media sosial. Hey, YouTube mas lorong ida silakon. Saya tan aplikasi selo kida se mosumai. Saya audio compete. Mas bem, graças a Deus, YouTube agora se dá o claco. Também a oportunidade dia aqui, então eu também compete ne de treino e mentalidade. Dia aqui nem mak tips tolo ne be mak kau cara katu fahe ba maluk sira kari kita buat sira he interesse no hakara katu kire YouTube channel ida ia tinan 2021. Lili bahana subscriber sira. Kari kita buat sira gosta konten ne be hawalo, kita haluha subscribe ya okos. Nomos komen ita buat sira ni nia confusão no idea saída det mak kita buat sira iha e dalam rumah haula bele reply ho tu mai be haulu au se leho ita buat sira na komen no. Bele saimos hanesang konten ida atau neha bele kria fali ha tempo tu irmai. Makneret, adeus.